Niba koko uri umukunzi w'umwe mu mikino ikunzwe cyane ari wo mukino w'umupira w'amaguru, ntiwayoberwa yuko ku itariki 22 Nzeri mu 2025 uyu mwaka turimo hazatangwa Ballon d'Or ku nshuro ya 69. Aya makuru ntiyakwisobana gato rwose niba uri umukunzi w'umupira w'amaguru. Niba kandi nawe yarakwisobye wikubite agashyi. Reka rero turebere hamwe abakinnyi bamaze guhitwamo mu bazahatanira iyi Ballon d'Or. Ubundi isesengurwa ry'imyitwarire ryarakozwe, rero iringiri iyo rikozwe bigaragaza yuko hazashingira ku musaruro abakinnyi bagaragaje mu gihe cy'umwaka w'imikino ari we 2024-2025 kuva ku itariki ya mbere Kanama 2024 kugeza ku ya 31 Nyakanga wa 2025. Ubu tuvugana rero ku ruhande rw'abagabo no ku ruhande rw'abagore hakaba hamaze guhitwamo abakinnyi 30. nkaba niyemeje yuko rero uyu munsi umwanya wawe nkakuganiriza ku bakinnyi 30 ku ruhande rw'abagabo bamaze guhitwamo mu bahatanira iyi Ballon d'Or ku nshuro ya 69. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe, nkaba ndi Fix niyo manu, nkaba nkusabye gukora subscribe niba utarakandaho kabisa, kandi niba warakanze subscribe nawe Imana ibiguhere umugisha kubwo kudufasha kubaka umuryango mugari. Kandi niba kandi warakanze subscribe ibuka ukande no kukazogera kugira ngo ntuzacikanwe n'inkuru n'imwe mu nkuru tukugezwaho, kandi igihe ukunze amakuru tugusangiza nawe ibuka uyasangize n'abandi nyamuneka kuko ari ingenzi. Ngaho reka dutangire turebere hamwe abakinnyi 30 bamaze guhitwamo ku ruhande rw'abagabo mu bahatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka wa 2024-2025. Tudatinze reka rero nkusomere ku rutonde dufite rw'abakinnyi 30 babaye nomine cyangwa bahiswemo mu guhatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka 2024-2025. Harimo umunyezamu Donnarumma w'ikipe ya Paris Saint-Germain, harimo Serhou Guirassy w'ikipe ya Dortmund, hakazamo Denzel Dumfries w'ikipe ya Internazionale Milano, harimo Desiré Doué w'ikipe ya Paris Saint-Germain, hakaza Erling Braut Haaland w'ikipe ya Manchester City, harimo Jude Bellingham w'ikipe ya Real Madrid, harimo Victor Gyökeres wageze mu ikipe ya Arsenal kuri ubu ngubu akaba ari kubarwa nk'umukinnyi wayo, harimo kandi Achraf Hakimi w'ikipe ya Paris Saint-Germain, harimo kandi Harry Kane wa Bayern Munich, hakazamo Robert Lewandowski w'ikipe ya FC Barcelona, hakazamo Kivica w'ikipe ya Paris Saint-Germain nawe, harimo kandi Lautaro Martinez w'ikipe ya Internazionale Milano nawe, harimo Alexis McAllister w'ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza, hakaza Ousmane Dembele w'ikipe ya Paris Saint-Germain, harimo Kylian Mbappe w'ikipe ya Real Madrid, hakaza Scott McTominay w'ikipe ya Manchester United, harimo John Vez w'ikipe ya Paris Saint-Germain, hakaza Nuno Mendes w'ikipe ya Paris Saint-Germain nawe, harimo kandi Mikel Olise w'ikipe ya Bayern Munich, hakaza Cole Palmer w'ikipe ya Chelsea, harimo Pedri Gonzalez w'ikipe ya FC Barcelona, hakazamo Fabian Ruiz w'ikipe ya Paris Saint-Germain, harimo Declan Rice w'ikipe ya Arsenal, hakazamo Rafinha w'ikipe ya FC Barcelona, harimo kandi Vinicius Junior w'ikipe ya Real Madrid, hakaza Virgil van Dijk w'ikipe ya Liverpool, harimo Mohamed Salah w'ikipe ya Liverpool, hakaza Vitinha w'ikipe ya Paris Saint-Germain, hakaza Florian Wirtz w'ikipe ya Liverpool, hakaza Lamine Yamal wa FC Barcelona. Bamwe mu bakinnyi rero bahabwa amahirwe menshi cyane ni Ousmane Dembele, Lamine Yamal, hakazamo Rafinha, hakazamo Jude Bellingham, hakazamo na Vinicius Junior, hakazamo Achraf Hakimi. Abo ngabo nabahabwa amahirwe menshi, ariko atari kuvuga ngo bafite liste yabo yabahabwa amahirwe menshi, bari ku rutonde rumwe n'abandi, gusa prediction zigiye zitandukanye ziva mu banyamakuru, ziva ahantu hagiye hatandukanye. Abo ngabo ni bamwe mu bakinnyi batekerezwaho cyane. Mu nyihangarire nibagiyemo na Kylian Mbappe. Kandi ikindi kintu wamenya nuko muri iri tangwa ry'iyi Ballon d'Or
harimo umunyamakuru utanga amanota kuri buri umukinnyi ufite amanota menshi, nyeke aba afite amanota 6 maybe, bikazarangira ugize amanota menshi abaye uwa mbere akazegukana Ballon d'Or bafashijwemo n'uwo munyamakuru. Reka kandi nkubwire uko amakipe yagiye arutana mu kuzanamo abakinnyi benshi. Harimo ikipe ya Paris Saint-Germain yagizemo abakinnyi 9, hakaza ikipe ya Liverpool yagizemo abakinnyi 4, ikipe ya FC Barcelona yagizemo abakinnyi 4, Real Madrid abakinnyi 3, Bayern Munich ikagiramo abakinnyi 2, Arsenal abakinnyi 2, Internazionale Milano abakinnyi 2, Chelsea umukinnyi 1, Dortmund umukinnyi 1, Manchester United umukinnyi 1 ndetse na Manchester City ni umukinnyi 1. Ndagushime rero we wakomeje kunega amatwi ukama uyu mwanya wawe muri kano kanya narindimo nkugezaho uru rutonde rw'abakinnyi 30 bahiswemo mu guhatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka wa 2024-25. Rero ndagushimiye cyane, wongere ubyumve ko ngushimiye kabisa. Nkwibutsa gukora subscribe niba utakanzeho. Reka tuzasubire aya makuru ameza atya rwose nta handi uzajya yakura usibye kwigumira muri umuryango wa Iwacu Topic. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, ukanda kazogera, wongere umakinge sure ko wakanze ku kazogera kugira ngo ujye wakira ubutumwa uko dushyize hanze ikiganiro.